Assalamu alaikum ezildeşler, vatandaşlar, ahlinize salam. Yine de bu men Azat Türkmen. Men bugünkü çıkışım şu, bugün Alamrat diyen adam çıkış ediptir. Orası Tökmedat ya, Devlet Bayhan Tökmedat ya, o bu deyip. Men yöne bu tayda ya birinin tarağını alıp gürülecek olam o. Men bu tayda dine fakt zatları getirip gürülecek ve goğuca dinleyin. Şu Devlet Bayhan'a ne diye, yine sen Oraz'ın şu çıkış eden videosu var, şu ben sizi hemmenizi bağışlayan deyip şu nemelere, opozisiya sumaklara yüzlenen bir videosunu şu Devlet Bayhan kanalında koyup ve udalid etti deyip gürün ediyor ve yine 2 gün geçenden son yine koydu diye. O alasamsık meni dinley. Ya bir zadın anığına yetti son gürle. Ben sana şu tayda bir zadaydan fakt getirecek. Şunu Devlet Bayhan koyup udalid etti mi ya başka kanalda mı? Onu koyup udalid demeden o koyup ve agraniçini dostуп eden kanal Türkmenistan Halk Hareketi. Odam nem için agraniçeni dostуп edip koydu. Потому что men lişini özüm hayiş ettim şu yaşula şu videonu uğradanam men. Orası hayiş etti yine berdiydi koysunlar deydi. Bolya dedim paylaştım. O şu Türkmenistan Halk Hareketi'nin şu baş tutan şu yaşılısı var. Urazmıradağa şuna uğrattım. Şu muallim deyilen yaşılı. Bolya deydi koydu. Son bir sebep çıktı. Bir saattan son bir sebep çıktı. Yani bu sebeplerim düşündürler. Bu Murat Kurbanov barada bir kisani mağlubat geldi. Şu için bunu ayralı deyip netice geldik bu videonu. Son ayırdık. Bu gelen mağlumat vakti gelende halkın dikkatine yetirler. Alasamsk inanmasan şu Türkmenistan Halk Hareketi'nden sonra düşünen mi sonra Devlet Bayhan şu Türkmenistan Halk Hareketi'nden son video koydu, şu videonu özünde koydu. Yine şu yaşlı şu gaytalap şu koyar şu nameni videonu открытый доступ edip yine son çislosuna seyret 2 gözünü ullakan açtı. Düşünen mi sen? Потому что siz ben maşkalamı, ben çağalarımı yaktınız sizin derdinizden. Ben nem için gürleyen mi? Ben потому что canım yanıyor. Потому что siz adam oynap, adam satyanız. Yine şov için gürleyen ben. Canım yananma diyen. Düşüneyiniz mi? Ben sizin hiçbirinizi ayırıp koyamam. Ben hemmenize bilyeniz mi? Şu haram kulu diktatora neyle seyretsem size dem şu göz bilen seyrediyen. Потому что siz bilyeniz mi? Потому что sizin derdinizden neçe maşkalalar yandı. Neçe çağalar azap görüyor. Neçe aktivistler öyüne can edip bilmen, nem etmen. Потому что nem için? Потому что siz nalac deyin haramlar. Siz barınızam nem için? Потому что öz bəxbedinizi oylap, birbirinizin etinizi iyidiniz. Bu tayda aktivistler yanı otur. Vakti gelen men barınızdan hasabını soracaktırın. Bilip koyun bunu. Men şu tayda şu aydiyan zadımda kanun taraftan soracak. Erteri yenem çıkıp aytmana öldürecek deydi, neme deydi deyip. Hemmenizden. Bundan beyle fikir etmen işte halka aldarın, neme derin deyip. Düşündüğünüz mü şuna? Men size hiçbiriniz adam, hiçbir opozisiya, hiçbir özüne jurnalist diyen alasamsıga halkı oynatmağa men size yol verecek değil. Men öz baştan geçirenimi, men öz tenim bilen çeken zatları men halka çektirmeye verecek değil. Onu bilip koyun. Yenem şu tayda açacak zadım, yenem bir delil. Bu delil şu bunun alasamsığın şu maqtayan adam var, şu Maksat Bayramıç deyilen adam. Ne şu
Oraz şondan can edip pul soraptır, näme ediptir deyip. Men şutayda delil getirecek bir zada. Ne şu Maksat Bayramıç diyen adam neyle bu aktivistleri satya delil getirecek. Odan bu delilem şu videonun sonunda şu Maksat Bayramıç diyen adamın öz sözü bilen aydılan sözler, özünün aydılan sözleri bilen delil. Ya men özümden tapamak, onun öz sesi, öz dili, sizem öz kulağınız bilen eşidersiniz. Bu haramlar nedip aktivistleri satya. Men bu nameleri koymayacaktım. Entek garaşıp yordum. Ay vakti gelir koyarın deyip. Yöne koyan videosundan son canım yandı şeyle bilen. Neme buları triped edip yorun dedim. Koyayın şunu, koy halk tanasın dedim. Şu videodan sonra görün şu, dinlen şu audio zapisi şu Maksat Bayramçı şu tayda aydıp geçen neyle sattı ya? Meni neyle sattı şu Rus Federasyasının şu FSB'sine neme yazıp şu neme zayavle ne yazıp ben sana neme ettim Maksat Bayramçı şu tayda neme diye halkı aldapıyor. Halkı men kaçan aldadım. Men aldasam sizin yalı mehemeni aldayan, sizin yalı agentlar aldayan. Näme? Azat Türkmen ana Türkiye'de divatdı yöne o Rus Federasyasında. Menem özümü koramalı mı ya yok mu? Ya hani haysin birin adresini verecek olsan. Alasamsık. Ver bana adresini ya numarini hatta ver, numar telefonunu verey. Can Şirin. Seninki can, o apozisyanın canı can, halkınki can değil mi? Aktivistlerinki neme can değil mi? Neme olar ya? Şunun için ezildeşler. Bu apozisya diyen zada inanmam. Patamıştı bular bizi prezervativ yalı ulan ya, işi bitti zın ya. Doказательства gerek mi? Milyon sanı doказательства. Ben size getireyim. Vepa bar. Yine vepa çıktı baştan etti şu yadınıza salın bolan geçen zatları. Ahmak olman. Vepa çıktı demedi patamıştı. Vepa çopan apozisyanı inanıp goldap yöredi. Başına iş düştü vepa çopanın. Maşkalasına baş edildi, nem edildi. Sonra vepa çopan düşünüp bu bolyan zatlara düşünüp solara protif gidip başladı. Son vepa çopan значит proydinli etap gerek değil hiç kime. Taşladılar onu. Orazam şeyle oldu. Geldiler. Seyredin onu. Yine şu apozisya mahtap başladı. Geroy da geroy. O da bu. Eyle beyle. Son Orazam düşündü nämenin nämediğini, kimdigini düşündü. Orazam bulara karşı gidip başladı. Orazam gerek değil oldu. Menem özümden primer alayın. Menem başta düşünem oktum buların edyan oyununa. Son buların edyan oyununa düşünüp karşı gidip başladım. Menem bula vurdular. Apozitsalar aydan başka zadaydam ok. Ondan başkadan yine şu aktivist devletin namelerinden yine şu Türkmenistan içinde peygamber geldi diyen adam şu jurist değildi mi name değildi mi şu devletin aktivistiyken Türkmenistan'ın içinde o türmeye düşmeyen ki o gerekti o adam türmeye düştü. Türmeye düşenden sonra ondan peyda yok hiç hile. O hiç hile ya bir iş edip bilen o türmenin içinde ya mağlumat yetirip bilen oğullara. Sonun için gerek değil oldu. Onan bula vurdular. Nane başta şu basılan vaxtları yine eydiptirler çıkarın nemedin peygamber geldiğini çıkarın 2 gün şu neme şonun gürrünü boldu. Su sepleni alı öçüp gitti. Hazır yekecek adam tutulan ok. Hiç adam edilen ok. Ezizildeşler. Millet aklınıza gelin. Yine ben nem için şu Devlet Baykan'ın şu nemesine giriyen Primoy efirine patamıştı. Adalet şotayda.
Потому что hakikati gözleye Devlet Baykan. Потому что hak zatlar aydı. Потому что elinde delili var, gürleye. Delili yok, gürleyen yok. Alasamsık sana delil gerek mi? Vakti gelir, Devlet Baykan koyup verer, bar delilem. Özem aydıp geçti. Her zadın öz vakti var. Sabır et de garaş sana delil gerek olsa. Şonun için ezildeşler. Bu samsık, alasamsık deydi, apozisiya sumak deydi, inanıp yörmen. Hareket edecek misiniz? Halk bilen edin. Öz denk duşunuz bilen, öz şu prastoy adamlar bilen hareket edin. Bu özüne apozisiya diyen sumaklar, şu vaktinde oğurluk, cümürlük edip, kaçıp kaydan adamlar. Şu öz karşıdaşlarını satıp kaydan adam bular. Şu orazın aydıp geçişi şu 95'in şu protestinde şu nem için şolar kaçıp kaydı. Onların karşıdaşları türmede çürep gitti. Şu Orusların bir aydiyan naklı var. Передавши однажды, передаст еще раз diye. Şunu yadınızdan çıkarman. Bir şu öň satan adam vakti gelse yine satya değil ya. Şu zatlara doğru düşünün. Ezildeşler. Ben size bir maslahat vereyim. Bana seyredin. Ben size aytacak değil. Ona koşul, buna koşul diyecek değil. Kelleniz vardır. Siz haçan gerek. Sizden peyda var vakt. Peydanız yok mu? Hiç hilinameniz yok mu? Zıngıp ivereyeler tamam. Yine bizi yine zıngışlar yalı. Ya bu tayda ya oras çıkıp coğranan ok. Ya mendel çıkıp coğran yani. Yine köp adamlar var. Köp yüzünü açıp yanan oğlanlar vardır. Size milyon sanı delil vardır. Yine şu pasport meselesi ne için açılıyor? Потому что şu aktif adamların spisini almak için. Sen pasportum yok, pasport ver deyip talep edip gol çekyen mi? Sen значит diktatör sistemasına karşısın. Sen потому что вот şonun için bular adamın başını aylap. Ha biz pasport talep edecek, pasport alıp veririz deyip halka sizin spisinizi alır. Yöne, ahırkı neticede sizin hiçbirinizden pasport görmersiniz. Biliyorsunuz mu şunu? Pasport hiç kim almaz. Yöne çorunu spisiniz gider otaya, Türkmenistan'a, mıhemelere. Şonun için hiç hile golam çekmen, nem etmeyen, havardar olun bulardan. Yine şu gepleşin sonunda şu koyulacak audionu dinlen, barzada düşünersiniz, ezildeşler. Bu tayda ben neme edere, işim yok mu yalan gürlep? Ya Allah yalıya bir yok yere delili yok, o boş gepler bilen gürlem yok men. Dinlersiniz, özünüz göz getirirsiniz, ezildeşler. Şonun için gelin, halk bilen bolun. Men Devlet Baykan'ın kanalında, efirine, Türkmen'in kanalında, efirinde ne için şotaya koşuldum? Потому что otayda hak zatlar aydılya. Hak ve faktı bilen aydılya. Hemmesi var arada bu apozisiya, sumaklar var arada. Ve neyle oynalya, ne medilya, bolya ezildeşler. Men size hakikat gerek mi? Gelin Türkmen'in kanalına. Ya men Türkmen'in kanalını reklam edem ok. Ya patpisatsa edin diyem ok. Arzınız nemeniz olsa gelin çıkış edin, aydıp verin. Yine menem şonun için halk yanmasın deyip çıkış ediyen şotayda ve aydıp veriyen bar bolan zatları. Şuna siz doğru düşünün. Syo, men bu tayda indi yine neme diyeyin. Yine şu alasamsın aydışı yalı. Barman girmen kanalına patpisatsa etmen. O bu ya ya men çıkıp ayttım ya şuların şu alasamsın kanalına girmen patpisatsa etmen. Menem şotayda patpisçik. Yöne men onun sesine zar olup patpisatsa edem ok. Men patpisatsa edem sebebi потому что men buların aydiyan gürrünlerini ve aydıp geçen gürrünlerini birbirine dengeştirip analiz ediyen. Bu bir dal gürleyen gepini alayan
beyleki geplerini alyan, analiz edip görýän. Hany näli şular? Seredip ben bir-birininki itele oynaya. Soň beyleden çıkıp meniň piçağı urdular, arkama piçağı urdular diýip aňyryp ýöre. Eşek ýaly. Eşek bir topar, haramzadalar. Men şutaýda, men Allah'tan and içýän. Men sizin hiç birinizi halk meni oynaşyňyz ýaly, orazy oynaşyňyz ýaly ve beyleki aktivistleri oynaşyňyz ýaly halky oynatmana yol berjek däl. Men şutaýda Allah'ın öňünde and içýän ine şu zada. Bole izildeşler köp sağ olun, şu sonku goýulan delili dinlep görün, yöne Rus dilinde. Bole köp sağ olun. Скажите, пожалуйста, Азат, значит, хороший парень? Значит, он никого не обманывал? Нет, он никого не обманывает, и я за него. Когда он говорил, что он находится не там, типа, у нас где-то от Стамбула 300 километров. Это называется самозащита, Максат Байрамович. Если вы этого слова не знаете... Обман. Человек вышел с открытым лицом, он ничего не боится. Нет, это называется самозащитой. Значит, Чемент, извините, Ханум, нашего гражданина Азата можете официально заговорить. Его сейчас будут разыскивать мои ребята, которых я написал официальное заявление о том, что этот человек на сегодняшний день, я откровенно говорю, занимается обманом, подстрекательством. Его найдут в Российской Федерации, опросят. На все его ролики, которые он говорил на сегодняшний день, что он делает, заниматься экстремизмом, обманом народа. Я это буду делать, как бы вам не нравилось. Я буду действовать в рамках закона. Значит, вы хотите сказать, что у вас есть какие-то связи в органах... Подождите, не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Забыли, Максат мошенник, все забыто. Максат Байрамович, не перебивайте меня. Вы хотите сказать, что у вас есть какие-то знакомые в органах, да, и вы этим людям... Нет, у меня никаких знакомых органов, я официально написал заявление, как в отношении Киризовой и так далее, в отношении... Тогда с какого перепуга ваши люди будут пугать нашего Азата? Нет, они его остановят, спросят, какие у вас есть документы, как вы находитесь на территории Российской Федерации. А какое у вас есть право его в чем-то допрашивать? Вы юрист, вы адвокат или прокурор? Они должны ответить на мое заявление. Не я буду допрашивать, а он ответит на мое заявление, в котором были изложены все факты. Если у вас есть заявление, Максат Байрамович, если у вас есть заявление, тогда вы это заявление подаете в суд или в Верховный суд, куда вы хотите. Верховный суд, я подаю ее в правоохранительные. Отлично, если вы ее подаете в правоохранительные органы, тогда правоохранительные органы должны его вызвать на допрос, а не ваши люди его искать, как вы сами только что выразились. Я говорю, мои товарищи, которые работают в правоохранительных органах, подсказали юридически правильно сделать. Я подготовился. Максат Байрамович, не ведите игру слов. Не мои друзья будут это делать, а делают те органы, кому поручат это заявление рассматривать. Не мои друзья. Вы правильно возражаетесь? Пожалуйста. Вы ведете игру слов, Максат Байрамович. Я понимаю, что вы человек в возрасте и более грамотнее, может быть, чем я, но я тоже не глупенькая девочка, чтобы повестись в ваши эти игры. Вы за свои поступки, которые вас используют, вам придется тоже отвечать перед народом. Я всегда готова перед народом отвечать, потому что... Замечательно, вы будете отвечать, потому что ваши действия, которые вы делаете ради своего имиджа или ради каких-то целей непонятных, мы эту цели выясним, выступаете, как вы называете, Эркин-сессии, вы даже не знаете, что вы делаете. А что я делаю? Поясните, пожалуйста. Это человек, который на сегодняшний день уехал из Турции, оскорбив, его ищут турецкие власти, получил политическое убежище, бывший гражданин, является афганским туркменом, здесь проживает, и вы в этом ради, а он постоянно обсирает Турцию, где мы живем. Вы немножко соображаете, что вы делаете. Вы выступаете, а он говорит, Турция плохая, Эрдоган плохой и так далее. Вы понимаете, что вы делаете? А я что, против Турции что-нибудь сказала, что ли? Вы делаете большие ошибки, и за эти ошибки вам придется отвечать. Где надо будет, я отвечу, только не вам. Вот вы мне скажете... Не надо отвечать, я не руководитель, не следственный комитет. А вы тогда кто такой, чтобы мне предъявлять какие-то заявы? Я не предъявляю,
отвечаю, я вам рассказываю, что вам придется отвечать. Я вас предупреждаю, что это не шутки. Выступая в Ютубе, в канале, где турецкие власти ругают, что турецкие власти не помогают. Вы сами себе палки суете здесь и нашим гражданам. Я против турецкой власти ни слова не сказала, так что не надо меня. Он это делает, это его канал. Вы с ним выступили, ушли, а он продолжает в других выступать в каналах и говорить. Вот видите, туркменка выступала, а вот турецкие власти плохие. Вы немножко слушайте. Поймите одно, я вам подсказываю, как помогаю, подсказываю, а вы говорите, что я вот вас обидел. Я вас благодарю за такую помощь, честно сказать, да, я от вас не ожидала.